Pralog. Perlaw. Yang isuan pek yang kita pribadi nama la aslam la bi apo. Iyo, syukwa te pernah pek kan dulu. Ini adalah joki hikmat kadon saya kesingun. Kabale kita kipa. Kikun berpikir tip kai bonsen kesingun jai hakikun kiti. Tip tengah yo nang bagi apuntai sepuluh itu dalam bagi WhatsApp tai. Kaji pejunga te kanik film te kalau saya keba kecing udah hadu kata-kata. Nah kali yang junga tengah akan tujuan ya baru ki hamtam hakani kaji bomtak nak samla kita pun pe kenang ya kani ka film kana mapinduk sutu ya kaji ni bat mapinduk malu bat sutu ya kalau ka hamdam halika generation ko mentah kalau community hi rum hakani ka film ni ya panya jumpa nama pinsa sutu syai bakap raibi kadai kai katum ka dustub khasi te raibi kadai ka bahir pateng na nak kijingle juk mekipa ka hel pateng sikik khol kiti na tasya kiksiu sikuta terter ta kada wa katpa ya baro ki para jor papan pe ka film baki tapi kwa mati sisya ke peji basaki cara kijik hikmat nama pendukun sutu bat jor betul betul